Bismillah. Assalamu alaikum. Hurmatlı tuğanlar, hurmatlı bizden görüşçüler, жалпы жылқы сүйүүчүлөр. Калыбеке кезектеги күчтүү тай туғандар, күчтүү өспүрүм мына бүгүн келип чыгыптыр. Достор, ушул өспүрүмдү көрөлү. Кличкасы Кобра деген тикем оюн бул чыгарылыштагы аттын маалыматын алып берели туғандар. Мурунку чыгарылышта бир күчтүү ушунун эле бир копиясы. Ушуга окшоп кеткен бир аттагы чыккан, аны дагы Sebenarnya çok suraylı. Kalıyor, assalamu alaikum. Kanday kaçakşı. Tensinin kalıyor. İşler bol tağı. Gezekteki küçtü öspürüm gelip dur ha. Tuda kalasa. Attın, sındıusunu tavapsın. Kayaktan tav aldın kalıyor. Baysı sandıktan sorup çıktın. Ya bu dağı Nokat'tan geldi ha. Nokat'tan. Nokat'ta öz attın küçtüleri var degen de. Bul kança jaştagi öspürüm? Bul 2 yaş. Samraka. Kunan la? Tak. Canı var. Öte sındı nerseken. Akın. 2 yaş ha? 2 yaş. Tişin görsöt koyun la. Tişin bir görgöz. Жақшы жеме кылалчы. Boldu. Жақсы да тартып koydunuz mu? Göründü. Kaymanatı Kobra. Kaymanatı Kobra aka. Bunun boyu kança çıgadı? Kalıyor. Canı var, karаңыздар. At süretteki attay. Bunun boyu 1.58, 60'a barıp kalat. Mingü mes be? Üretilip koygan. Canı var. Attın sındısı muna dostlar. Kalыбектен çıktı. Бұл жер Ошко жақын жердегі Кыргыз Чек айылында турабыз. Kalыбектен дайыма ушундай күчтүү өспүрүмдөр чекеден чыгып келатат. Бул да бир канчасы болуп калды. Өткөндөгү чыккан ушуга окшош эле, а? Ооба. Ушундай эле копиясы да. Жүрөк качкалы. Өңү да ушундай эле, а? Ушундай, Ал эмне болду? Ал кетти Замрака. Кетти. Кыргызстанга алжа башка мамлекет пе? Кыргызстанга эле калды. Эйинчи бап өспүрүм экен да бул дагы. Ат кыла турган келечекте. Мына достор. Ден соолуктарын сурайын. Ден соолугу жакшыбы Калыбек? Жакшы. Az bir жерге токтогон азыр. Ортого келгин. Мына достор, атты бир айландырып силерге жакындан көрсөтөйүн. Кобра. Туяктары таза. Өзü daha kara tuyaktan eken ha? Бұл өзі пародасы, енесі Қарабайыр, Замрака. Нокатта туылған. Местный жылқылардан екен да? Атасы Россия екен, енесі Қарабайыр. Атасы Россиядан келген екен да? Мына достар. Мүчө, өте сонын екен. Қатқы аяқтары. Алды артынан сіздерге көрсетейін достар. Сынға бір көз шаптырыңыздар достар. Сыны қандай екен комментарий жазабыз, комментарий Қалыбектікі ачық. Бұл чыгарылышта тайдың басын азыр айтабыз. Мына туяктар басқан басықтары ең сонун екен достар. Ушунчалык эле болор сындуулугу. Анда эмесе басына келип сурап берейин, басына токтолоюн. Өзү негизи жештери, жооштугу жакшыбы? Жакшы. Канча күндөн бери багып атасыңар? Мен бир жумага жакын болду. Бир жумага жакын болду. Характерлери мындай? Характерлери жакшы. Курч бу? Курч, өтө курч. Курч, а? Көрүнүп турат. Калласы Замрака мына кабактарын бир жакындан тартып коюң. Кана, кабактары? Кабактарын. Так. Куйругу мына кулактары ушундай адайым тик экен да болот, а? Ушундай. Моюнда жүрүш өзү ушундай алып жүрөт да. Кобранын басы канча деп бааланат? Эми Кобранын басы Замрака өзү да жакшы кулга келди мага дагычы. Bunun basın жақыны 4,5 Замрака. Жақыны 4,5. Жақыны 4,5. Мына достар, 4,5 мың доллар. Эми келгенде жараша багып атасыңар да турабы? Ооба, келгенде жараша багып атабыз. Мына тугандар 4,5 мың долларга багаланып атат. Андыктан тугандар Кобраны энчи кылам дегендер үчүн Калыбекте чыкты. Бир бастырып өткөрчү, бул жактан тартып көрсөтөйүн. Мына достар. Кобра 4,5 мың доллар. Андыктан алдыдағы номерге чалыңыздар. Калыбек номері экранға қойылды. Bunu azı minbeyüz de Kalыбек. Minbeyüz.
Болды. Қалыбектің содасына берекелер болсын туғандар. Ар бізге ушундай құрш, сындуу жылқылар насип қылсын. Барыбыз атты жақтырып туғандар. Комментарий жазабыз анда кеттік.